Le quiero al todo hermano tak. Fue el mensaje más. Tikakal tanalie tachantik. Las 7 plagas postreras. Buku tzitzel. Porque li plagas, tzitzel. Plaga, castigo, sufrimiento. Tzitzel. Las 7 plagas postreras miliscopoje que escota paselo com chaje. Maogun milel. Mooj ich bokol. Entonces, pero no tomé, mi hermano. Ahorita tiempo de gracia. Milagre tiempo de gracia, tas pas unir la religión y el Estado. Tal, me las pas uniré, tal, la persecución, la gran tribulación. Después de la gran tribulación, porque li ichbo kolech kotas tohol, ya lams ni sam kahualdik. Vos batich uno la gel en aquel tiempo, me las pas armar entonces la religión y el Estado. Pero coltal stalta Dios, 7 plagas postreras. Jata chantiklika caltralione. Apocalipsis 15, likestiktei. Que la vilcosichal 15:1. Las kilda vinagel jun muk señail bukum angeletik petesa chapalik chiuk mativo bukum tzitzel chtaltas babano mile skakal scholio antontika hualtike chapal shaja eso no muy yuk bulda lokale buchuchal pejasha na mali COVID-19 hela beshik. Ja plagas. Pues también plagas vi, castigos vi. Gestis vie, pemuscolaj, chacuchal, mital, tisiegue, 7 plagas postreras. Muscolaj. Porque li que vi hecha, pucho cham, chuno la gel. Pucho mux cham, moyox melolvini ketik ansetik. Ois kusi Univision Moyog yakok bigipal skopios y hakushulkom hadeskero bil así ta anil no sé. Pero ta kel de das likel ti tal o com totalmente diferente. Y también el tic 14 Apocalipsis 14 9 y 10. Las kil ti yoshib al angele, aban, shichale, mi hoy bucho chis tamuk, ti mumuk ta chone, mi hoy bucho chis tamuk ti chich betamuk dis lo kombaile, id mi chich bes markail tas tiba, o mi chich bes markail snoch antas ko, kusich kota pasel. Mitznochanti marcatas tojole. Verso 10. Tame jame tashkotis bokoleke. Jame chkotas tojol tiba i tzitzele. Tiba castigue, tiba plagae, jame tashkotas tojol. Mucho tichkotas tojol ne. Ja tibuchu. Hoy es marca ile. Tibuchuchi está muk timumuk da chone o tislo comba chone. Bestia takaslan kope. Chich belas marcail o mi muyok chich bes marcaile pichi está muk ti bestia os imagen ti bestia. Entonces, jaik metanatajone ja la kotas tojolik talas skakal scholio enton Dios. Tas toch betotik, tas toch bekajwaltik, tashits bokol, ti chista muk ti mumuk tachone, o chich betis marcaile. Entonces muskotoluk. Muskotoluk. Escucha el eptabel de calo, ¿no? Bueno, eptabel de calo.
Desde Adán hasta likak'altanarie. Toyo kikasat mi oy buch ichos markail. Toyo kikasat mi buch no chahtik markaik. La shakaldik epta velta. Epe haik na taje, pero hoy ya look. Hoy mezquilik no chahtik tas kobik. Oh, mi hermano. Lejas mi tatuaje, maok marca. Le tatuaje. Y yo el bajto chakta pasel. Chakta no chanele yon malesto que. Lejas mi tatuaje. Tatuaje no marca ya no. Epsata velda karotik. Marca mirik kopoje. Likem satal. Hoy sa no os hauk tema indicaba pechano tiene velda. Hoy ya nos desde el tiempo de Adán. Hoy nos bestia tas tiempo al Adán. Hech o talun. Hasta likak altanaline. Mi ham de no pendigne. Bestia oyo. Smarkaile oyo. Epsota velda chanos dik. Así que muy yo más cusimati sobre el pic. Cusitajone. Epta velda chanos dik. Hech o talun. Bakal dik Apocalipsis 9 y su verso 6. Pelike stik desde 1. Chicken daba li terminología lie. Cochata pasel, os cantó, os yaket. Hadi terminología ten, takaslan cope, pasado, presente o futuro. Ahora, las yo val ángele, las yo que es, las tij, las yo que san matis, yo que sé. La kil hun muk anal, hun muk tak anal, baktal da binahel, vulta banomil. Dione milana lek li profesia li cocho da pasel, li año de 1900, tut batel da patil. ¿Sí? Tut batel da patil, jate kota pasel. Entonces, baktal da binahel, y akbat yavi mati ti estrella mo akbat yavi svenda sposual ti mushabe yich hamel ti shabe lok tal escorpionetik haukala epahli religione porque chabaltosun melela chabaltosun religionetik hech kuchalika kaltanalia chabalo Bucu bone mirik kapok kutuk religion etika. Bucu bone hali katoliko ya oke. Kota konton matahe ke. Porque es chalta profecía. Ha babe. Más babe tamek o sea, no por si es chikli católico, hali musulmane. Hoy te historia mi hoy bucu descansna te hoy te historia. Mi oyawin mi sa chike oy kuun. Te nochol, te chal, mukta libro mataje. Te chal skotol. Ati yandik one, mas to patilok anok tal. Taja ati mas muktike, o to yandik mas muktik y bonik. Hauk tema indike, pero bueno, naotik, así que. Epta veldas chanostik maltaje, ha ronda hule esta cualquier vuelta. Ahora, ha metanati chal botikli one. Lo tal. Timu tseke tike, escorpione halit tseke. Kala lok talone, lok la tal chail, ikum la yun makakale, ikum la yun maike, lok la tal mutsekun, oilas mu yakushaikun, ati mutsekne, oy buch uchil bajino. Pero la hichik mantal. Mushabil bahinik, maliyashal, bomolta banomile. Ay, gran mensaje malia. Kusitiashal momolta banomile. Skotol kusi yoshike, muyuk chich il bahinel. Nihpetsukte, mi yosheke. Muyuk chich il bahinel. Buch unosti chich il bahinel ne. Ha no os, kotzbokolik, chichik, ilbaginel, timi, tibini que tique, mi muyuk, ti seyoal, totik tas tojole, mi ha no os, hoy seyoal, ti mumuk, tachon bestia tas tojole, ha no os, tashitzbokolik. Tolik,
para mí, dos lex kaitik, la shakaltik hoy chi sello, chi marca. Smarka totik, smarka mumuk tachon bestia. Mi aba binok sa hutuk take, nakahatakam di kanokmen. Mane si kot se kuchalahial ne, ta cinco ne, kotsbokolik pero munuk chichik milel, hanoch kotsbokolik, voom quiere decir 150 días. Día año, por año, chico, maline. Mane si kotyunibokolik kuchal chak bokoltimo escorpión, hamehech kotis bokolikne. Kuchal chak bokoltimo tseke, hamehech kotis bokolikne. Kalal koti bokolakhelne, tibini que tikonech cham shayaik, muschamik. Tskanshas chamelik, hotav mari chamel dastoholik. Plaga likem taltabina helmilik kopohem mi hermano. Muyuk uchuch cham. Alimovirus H, virus 19 o COVID-19, maogyun solel nakano yakwokol, bucho chambatel. Así que, yo creo que es kaitik la diferencia, kusi gelel. Kusi gelel entonces. Kopos kutikun. 17 plagas o komcha astal. Capítulo 16 de Apocalipsis. Techa tati vakim plaga chul de lo que mo komchaene. Bukum castigo chul dio komchaene. Hati buchois markele tashkot svokoligo. El abil desde el 1. La caía chomaleal desde Tabina Gel. Batanikun, Batmalik, Aki komelda banomil, Malik komelda banomil, skakal yon donti Dios ne. Claro, que escape mal Dios, kakal sjoyon don kajualtik. Las kayun y las kilun sí. Las mal tibuchicho yam tel ti ángel ne, las mal tabanomil ti unikopa one. Ti plaga one, ti skakal yon don kajualtik one. Tal tometimu kaal chamel ne. Peto yans bato yik. Y bucho batabukun, bucho kotsbokolikun, hati vini ketiketi bucho ismarkail no choltas to holone. O chich tamuk timumuk ta bestia one. Entonces maus kotas to hol ti tuk ilvini ketikanse tike mauk. Hito shel miaba cuenta tan elione. Tameshil tanati tuk ilvini gone, chkotsbokol tibuchu o ismarkailne. Tameshil tuk ilvinik tuk ilanzu. Verso 3. Shchibal ángel las mal tibai skopa tas vendan tana. Hoy bista chich matinabe ha chelan kom chakuchal chich el anima. Muna me abilos kuelan chich el anima, mi hermano. Muna me abilos. Chich el anima muskola sa muyuk sa kusul chakuchal chich el diklektoje heche iktuban. Timilak el bedik chich el anima. Jala me hechelanun. Ahora, ha me hestivo chuchikone. Tibuchu o ismarkel yon timu muktach bestione. Chamskotolun tibuchu te oitanamne. Kuchal porque yo no maukra lekil wachane. 4. Yoshibal ángel también las mal skopa ta biktal ukum. Ta satwo etik. También biktal ukum y satwo etik katbusta chich. Verso 5. La caijun ángel tibuchi chosta venda tiboe. La gial te que tu es nos lekot kajwal. Chul diosot. Keto yelan. Chabak beyut chich. Timuh mal chich etike. Las miliktal tich uno la gele. Las miliktal tich almantal profeta etike. Tibo teknek eto yelan la bak best yuche kun. Skote buko porque va be mil vaniktal ora chuch bix chichel. Lies lo otro un mensaje, mi hermano. Primero, pregunta.
Kusi ora chamti profeta etike ti chulbini ketike. Kusi ora ali chamik. Wone sha kere. Tisha Mau so cham mil habil. Oy sananta ta chan mil habil, wo mil habil. Os mil mi to kute me. Le esas chamelike. Mi kusa tikto timo mil vanehne. Chabal sa ekun. Pero chuchke la mil ti chulbini ketike la mil ti profetike ti profeta etike la mil ne. Ora uch pues chichelun mil vaneh siskoplar. Slok otro un mensaje. Timmi. Hecha hola bonton. Sha sabes noob. Sha ke leko si chaliskop diose. Chamem sa chkaone. Uchalti. Uchane kun mil vaneh utene. Wone mechka kwatan kuta pasele. Tuno ti profetetik buine. Wone al moletik. Wone al profetetikone. Chamem sa ti profeta. Chamem sa también ti mil vaneh yun ti profetetik. Y line. Uchanom porque yo la mil ti profetetik. Ulvini que ti skoplan. Entonces, shlok un mensaje, timihecha jolabantone. Que la Bilun, verso 7. Verso 7. Chalbotik. Hech hoy mucho las saktal di loile. Hech la yalek, kahbal. Hech mataje to henos. Lexa chapanvan kahbal. Verso 8. Chanibal angelas mal tibais kopae takakal. Kisnah malikakale. Chamik takok. Skotol mati buchois markaile. Tibini ketika kik takok. Pero que la bilun. Muyuk mati solel. Kak takokon chambatel ne moch. Por eso tzitzeltos biun. Que la bilda 9, ¿one? Ti vine que tik. Ti ansetik. Kalal ti mikakik. Ti bae chkakum li kakare. Chika tik li bucho smar kaile. Bucho chista muk ti umuk ta chon bestia. Chopol kopo hiklamason. Chopol kop taik ti diosen. Y muy con otzutes matis jolio Antonique. ¿Escuchar? Porque yo creo que un hech akbilik talek. Pero mi ham no pendik tan alione. Hoy tiempo tiempo de gracia hoy tique. Muy octochbul de local ti tribulaciones. Pastik aprovechar. Akajola bondon. Me hoy cope. Muy exactamente. Akak betigipal. Akboyipal kak betigipal. Entonces, Hunu kolgon dik. Milatos kildik mi muyuk tikusich ko tanta paselo comchaje, pero pastik disfrutar el tiempo de gracia. Verso 10. Ti yo van angele las mal ales copa ta buichotol timumu ta chone. Yan las kaldik listene buit chotlebe. Talmeti iko balosilone. Y skush yeik tauswokolik tichkotas toholike. Pero musu tesión donik. Chopol koptehik o Dios. Chopol kopohiktas venda kahualtik. Y musu tesión donik. Muschamik. Kuchalasha kiltikta 9:6. Skans chamelik muschamik. Por eso hasbi plagas. Porque talto otros dos. Que tas chantik ministro sui unsatik alta semana. Talto otros dos hasbi Armagedón. Entonces, mi cham salione, muyuk buchu, entonces chilti Armagedón, ¿no? No, talto otros sí. Otros mek alta un semanas com santik. Hito salun, mi ham dis no pendigon. Pero, chlo kun pregunta maline. Piatis chunos kakwaltikne, mi muk se chit am ta hekone, tita plaga one. Mi kakos kon tontas venta kakwaltik mi muk se chit abekun. Pe mi mere kak tikti chkilto chitsbokolike, mi muyuk chkichbokol ta hekone. Ten satik hutuk, kusire kote mikta pasel. Takas la cope hoy antecedentes.
Hoy se puchu kotem das tohol. Svunti Moisés es chibal svunti Moisés es vino Éxodo. El tic 8, 22. 8, 22 y un Éxodo. Svunti Moisés. Tileo kom chahe. Tashkak ta ilelshi. Kusi. Claro, liech albat ti Egipto etiqueti faraone. Muy octos tal en plaga. Haich al albat. Muy sopol, muy nakal. Ti yalams ni islam ti Israel ta Egipto. Hasbi gosen. Ti muy nakal ti yalams ni islam ti kahwaltik. Sbino Israel. Pa que chava que cuenta cosas gelelil, chicos gente ti Egipto, gente ti faraone, y chiuk, gente ti Dios, ya lams ni islam ti Dios. Cuyeran esta lione, jamehechas lahem gagal. 23. Vuun chkakta ilel si Dios tuk. Ti kusich kotanuk ta pasele. 24 ne, y hech kota pasele. Tal tometi vokola heltas toholti faraon chiktis teklumalne. Tal purumu bobetik. Kotzvokolik plaga puru moscas. Pero peyun bob. Y yitzvokolik ti faraon chiktis gente. Skotol ti Egipto. Abos bag chitzvokolik. Kelabil. Lione hoy las gelelulun. Tibucho. Yu un diose y tibucho yu un bestia. 9:3 al 6. Tikajo al digone las contesta pasel. Tal tomes chamel dischons boromix toque. Tam skotol dischons boromike. Pero yun. Hasta chamo. 4. Pero kusitis helelulne. Yalams ni islam di Israel oigdola cham kotuk chons borome. Hauk ti Egipto. Lach dischons boromike. Ois helelul entonces li chalbotique. 5. Daken nakatolahial. Tamescote esta paselche. Y cotion da pasel. 6. Kala kotska kalilone. Kota pasel chams. Kotol kusis ayan yun. Chons bolom. Ti faraón chik divini gente. La tierra de Egipto. Ya lams ni isnam Israel. Ni kotuk cham yuanit. Verso 25-26. Tal tonos bota vina gesto. Ya yixko tol kusi ayan yun mati Egipto. Kusi oida campo tike. Chon bolome. Te etike kasanuk. 26. Petibut sopol ti chuno la hel. Ti alams ni sam Israel te tagosen. Oyuk to kotuk behuk botteye. Entonces, Shkil dictanil cuyelanti plagas postreras, porque hoy se vinajem cuyelan cotas tojol faraón, chicos gente. 10:23. 10:23 chal. Tal tome ikobal osiltas tojoliksto. Oshim kakal ikum yosiral te Egipto. Pero haog yalam snisnam ti Israel hech olek sak yosilalik ti bunakah tike. Hano ikum ti Egipto. Pitisita yosilal Egipto oyixto kone. Es que le Dios es pasión. Kahualtik es pasión. Por eso muyuk duda, muyuk pregunta. Ya pe mi musta tamakil tahegne, pero linos vecino ne, pat shokono ne. Hasta shushkaldik.
Hunun kutita yutna. Mi oy hun justo te mi oy hun toyon bateta hun yutna. Tech babina huk. Le muyuk. Mushus kaldik de kiyun. Manchukli kapalek ne manchukli chino he. Mo oh le muyuk si chopol. Hato tes vina he mi hermano. 11:5. 11:5 al 7. Chams kotol. Sbas nichonik. Ti Egipto etiqueti faraone. Desde ti ahwalile hasta tapikita muk akomoyoni mosobil te oyo. Te oita Egipto. Awas baik chits bokolik kotolik. Ha to te hech tashvina muyuk bu hech kotem tapasel. Ha ux kotoljelams ni stam ti Israele. Ni hunuk chons bolom. Muk da chon bolom. Bikit chon bolomuk. Muyuk usis nuptan. Svina hem tanaun. Kuyalans chapan wandis totike. Tas tohol egipcio y tas tohol Israel. Ois kelobil. Hech metas sutem danatahone. Ois kelobil. Mumesha valma disolel. Pimite toch kilta hegone. Pelipocha osome. Yi kunsha batel Dios li bata rapto. Bueno, mucho hetskan chune. A koschun. Pero chak choque con la Biblia. Biblia jamalchal que epta velda chanostik. Epta velda kabinostik. Entonces, tatoshil tasat malibucho tukil vinik tukil anse. Chits bokol, chil tasat chits bokol di bucho pas mulile. Pelipacha chaligne, muyuk bucho batem. Apocalipsis 1:7 michak ancha pas pe agregare. Jesucristo calstostalta vina gel. Y aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá. Alikechtostalta vina gel de Jesús. Skotol satil tashil. Muyuk buchal que skotol pasmulil. Mooj. Skotol satil. Tanto bucho lek y bucho chopol. No que bachacha. Mooj. Otro hun michakane. Epsata velda kalostik. Muyuk chim transformación. Kamal no con kamal kohun. Y la transformación es calcheli bequete. Un momento de abrir y cerrar de ojo. Un momento de abrir que diga. Entonces. Cheli bequete. Hoy transformación. Muy muchim transformación. Entonces hoy contradicción totalmente mi hech te bat no pentique. Bueno, pero muy chisu juan. Nakataham no penal. Ahora. Lione. Chicota pasel cita. Chicopota pasel Biblia. Salmos 91. Baquelabil Salmos 91. Salmos 91, charbotique, mi hermano. Shusha que es un capítulo. Bueneta que el bota 8. Ta 7. Chavil ta sat. Chkotsbokol. Buchuli oita. Ta batsikobe. Chavil ta sat. Buchuch kotsbokoli ta tsetkobe. Hawgwote muyuk chatay ta tihel ta bokolagel. Chavil ta sat. Kuyelanch kotsbokol malibuchuch pasmulile. Pero hali virus helab shonamantahne COVID-19. Mo la shakaldik. Virus helabe. COVID-19 helabe. Ep almantal chamik. Ep chopol viniketik chopol ants. Kushul komik. Así que mauk. Mauk malis cumplimiento li Salmos 91 lie. Sino que es canto escota pasel. Hano mi ham no pendique. Última cita. Malaquías 3. Última cita. Lina kata ham digno penal. Muyok chisu Juan. Mi wabucho utban tal tas mensaje ta. Muyok ondas tak batel. Muyok usih venta bucho ilintal. Una nakata hambes no pen. Mi muskans hame manchuk. Le muyok problema pa que mi muskan hambes no pen. 3:18. Tajonenshi chavilikonshe. Chil hato tishbabina huk. Bucho tukil binik. Bucho chopol binik. Bucho lekilans. Bucho chopolans. Bucho chista muktotik. Y bucho muyuk chista muktotik. Likak altan alie. Shuban shkaltik. Wene chon la gelun. Wene kako bejipal. Wene hun konton. Wene mukchilumtzak. Alkondik. Pero.
Kahwal de que yilok siya na buchong, pero mas tomatita plagas o kamcha chvina bucho chitsubakol, y chvina bucho mayuk chitsubakol. Hado teskelobil. Ahorita shal al yun, ako may kusinakal yun o kusinakal kundik. Ti chople jale. Pero 7 plagas postreras hado teskelobil. Yo creo que la cabe de Xams Melol, muhna me voy buchukul makalakom, pero dik alalas konon que Balo kabaik Belchabel. Dios sak batik bendición. Le que el alta wa hermanota.